A s ponovo u Marko Games HD igramo The Bridge sa mnom Da! je... Pa prestavi se. Da, Stjepan je s nama i igramo The Bridge. Stjepan Games, PC. Ja Bravo. I vidim dva metala. Bravo. Svi došli pečeni. Pa evo mene već u pečenju. Ajde, ja se nekako. Ne, ja nisam pečen, ja sam špij. A vidi šta si ovog Irona je preskočio. Party, leave, den, party. Ja, ovaj hoće da idem u party s njima, ne znam. Ne znam ga uopće. Napol. Imam 4 Iron. Bravo. Ajde da ti napravi taj potencijal da idem sa. Give it to me. Čekaj. A mora namjestiti ovaj mikrofon. Dijamanti! I on kaže da to nije pametno. Jao! Znači, bal. Čekaj. Pa malo miš. Baš Znači, kad se mora napraviti. ajde idem brzo ti peć taj metal, ajde peć svijeći. Ja. Idem pod drvo. Pa neću parti od onog nešto čekaj. A dobro, ajde. Mislim, onom ćemo da tako imamo... A on je u crvenom timu. Pa Onaj, evo vidiš ovaj misli. to sad on svi vokjeti, on vokjeti. Evo ga, dodali smo ga u parti, ne znam je li Balkanac ili je Englez. Parti. Izgleda da je skonto da smo jajci u parti. Nisu se. A ja, aha. Pa ja i ti smo sad zajedno s njim u parti. Šta pokrio? Šta ima? Zanimljivo. Dijamanti. Ni. Paš odavde. Misli has joined. Ja volim priču. Ne volim kad me likovi ovako sam. Ajde, party. Hi. Ja tražim Irona. Brate, Balkan, jesi Balkanac? Ili si Srbi? Pa bog te, Marko, jesi li intelligent? A gdje baš me zanima da lik blue. What team are you? Blue. Isuse, vidi sam stao. Pa dobro je, mogo si upasti. Nema. Sam ali... Okren. Jebem ti dijamante više, koliko ću jaći? Koliko te treba da se ispeče taj? Pa ne peče se, nemam ugljena. A drž ugljena. Jebem ti ugljen, drž. Nemoj mi psovat. Psuj kod sebe kad snimam. To ja. Se biješ. Vidi ga. Izdome. Našao sam ja i ostajem živ. Još. Joj. To taj naš. A jebo. Joj, da miči mi se, samo si mi još ti trebao, mrš mi iz klipa. Samo mi još on treba. Da, Ajde vamo, me vidiš. ne, pao sam. Hvala. A, bog te! Zatrpaj rupu. Ima dijamante i spao je dole iz svijeta. Pa to trebaš biti glup ili... Znači, bol. Ne treba koala. Pao si sa dijamantima. Glupane i glupi. Njega majka rodila glupom. I tako ga još sad. A neki... Da, neki nisko. Joj, glupane, pitam te si ti upo. Pao je bled. Sere, kad nije jasno. To se... Joj, gdje valja? Joj. Ovaj lik je glup, ja ću ubiti luku. Imam strelu. Bravo, još sam sam bol. Ima pauk. Ne. Pa slože. Idemo jedan. Pa da mi je GM1, ja bi uzeo dijamant. Ja ne bi, ja bi uzeo full iron i onda malo poslije. Da, ono kao postepeno sam tražio.
tražio. Daj mi malo metala opet. Evo ti. Vidiš. 3 mi samo komada metala, jebem ti gol. A gold je za tebe najbolji. Ko mi je drpio peć? Ja? Tu ti je. A evo ga, kod rakta. Ne znam da ja kuću teksturu. Ajde. Ja sam tu teksturu. Ti imaš ovako i mikser. Ja. Ja. Jasno da baba. Ma kak je baba? A ti znaš da ti moja baba igra nogometa? Kad baba zastaka na onim babama. Da me ne zanima o tvojoj babi, ja. Ali ne, ali da vidiš A kaj... misliš ti da li će se ovo isto čuti, jel... Pa valjda hoće. A šta je to kamen? Ne. Znači, bol. Zamalo da prokopam ruku ispod sebe, a vidi. Bля. Gledao sam jučer lika kako se PvP-o. Napravio si je kući, prokopo sve dole onako rupe i lik je naletio, natrčao na njega full diamond i samo spao dole. I napisao je ovaj GG. A nemoj smrade, mrš. Jesi ba glup. Jebem. Sad sam izgubio diamond zbog tebe. Ubio si da ne kažem. Ugljen! Izgubio si ugljen. Ubio sam Da, veliku pijem si ja. kokoš. Jel ti dao? Ja sam ga mama grgu zesnio. Ja sam ga grgu, evo ga mama. Ja sam ovak zalači sad nisam znala. Kako si ti zloban. Prijatelju, vidiš, na Mindplexu. Šta? Ja sam zezao za dijamante, lika, legend, rank, još ima x-ray. To mi je rekao da na poruci rekao. Sad sere. Evo šta ga dodam u razgovor. Ne treba. Bolje. Ja se etem drvom. Ja imam još 18 Et, gasa. Ali treba meni za život. Drži dole. Moj trčak opet. Na zemlju. Joj, pa vidi ovi su se već pobijali. Ja budali. Baš bog, te već pola ljudi krepalo. Da imam ranko, pljačko bi nekoga, pošto nemam. Znaš, to je malo. Isto. Je to tvoj krasno? Da. Bog te djengen da De marš, de vrati mi drvo. Evo ti drugo. Baš me opet. Da neću ja praviti svoj krasno. Ja sam polupao džabe i crafting. Ostavi mi crafting. Vrati mi crafting table. Evo ga. To sad nije više moj crafting table. Jebu. Polomi ga i daj mi ga, to je moj crafting Ček sad da table. napravim. To je moj crafting table, ja sam ga napravio. Smrak. Bob, srode. Evo ti. Polupaj mi moj crafting table. Vrati mi crafting table. Pa uvati. Vata, Prdni, vidi, a nema ovo. više irona. To. Što to, nemaš niti? A da ti možeš imaš kaču. Ko su ovi Pec. tipi što kopaju dole? Nema je. To ću sad čekati. Ovaj lik traži dijamant. Zašto svi traže dijamante, a ja ih evo upravo sad pronašao? Hvala Bogu. I to 3. Baba mi sreće dala. Šta, zato što sam ja pronašao dijamant. Ajde me jebem ti dijamante. To diamond je bio Vidi kako trči. ko baba. Pa baba. Baba, Sveta Baba. baba mrša. jel? Moj prijatelj vam je... A ti Bog. Čača ti poremećen. 3 diamanda! Nisam ja ništa pronašao. Pršar.
jebote, da se plavi. Ko Kako je žumanjak? tvoja tekstura malo? Kod mene je žumanjak, kad se žumanjak bio? Stjepane, kakav je žumanjak? Ne, kakav je žumanjak, bijel ili bijel? Žut. To je Patrik, ti to Dorijana. Kaže, Dorijane, kakav je žumanjak? Bijel ili bijel? Kaže, Dorijan, bijel. Nije nego žut. Jebote. A on je slušao, on je mislio bjelanjak. Imam 3 ova govana. Imam ja, daćeš mi Što? 0. Hoćeš mi dati 0, daj mi. Hoće. Hvala. Čim mi bude. Otvirio se. Ajde, ne. Dobro, da sam malo otvorio. I ovdje se se sad može gradit ono. Onak, čekaj. Ako si izdvoji da, može. Ovo napravi sad bej. Svi nas napali! Brate! Pazi, Stjepan je dao se. Stjepan nam je ovdje! Ko me je ubio? Sada mu ja. Šta me ubili? Šta ste me ubili, brate? Ha? Milunko, jesi ti još živ? Ja ne mogu vjerovati. A bježi tamo izvan svijeta, bježi, trči. Trči. Ono ne postavljaj tu. To ništa i gubi se samo odatle, oni su ti tu blizu. I pušemo na liniju. E sad ti pričaj s njim. Bog. Ali ovo je. Pa dobro, ja sam se šipao. Ej, Bog, kakvi se? A recite mami. Sad je on kriv. Dobro, sad gasi mi valjaj. Da gasi. Gasi. Ćao!